Hakamiet khatsau terik yayong kaladan gajing tua surok kabalaja ha ke surok Shillong dauki ha ke benta jong karengan kalinti syapenursla ha ke ba ke kendau bat kimau ki batua kilaban ya ki atli ki kali bat ya ki brio. Ke kubor ke bayo olum layat hu ba ki dan arngot ki brio ki ba syatap ha kimau bat ke kendau na kene gajing tua surok. Ke kubor kayat hu ba kini ki kali ki kentop ya ka Mahindra Bolero ML06A 3026 kebadai ke kali kamai bat ke weipat ke kali Shimet kebadai ke kali Nissan Datsun ML05T 7982 kani ke kali Datsun kedai jong usai borlang jakutung urang bak shnong jong kawak lingkat. Hadu balat ho ya ke kubor empala ban pentikena ba usai borlang udon ni em hapo ke kali bat ke jing persang ban pelat emi ki min simbrio kadang ya chat-chat. Mana ida ingat kau yang iPhone ni? Mana ada phone seru mana kau? Jangan ni lah. Ada phone mana beri apa? Cuma ni nak punya SIM. Kau di rumah sebuah nak punya SIM. Kita phone dengan sebuah phone ni ya. Macam mana phone ni? Kita kena punya ada mobile cuma. Kejap aku nak kedai. Ni kata ai kali Indian mah.